Sheriff Gor Sheriff, Han Salam Igra, is Lochran Dochel Dom Chosh, agus Solus Dom Chiem. Hashin dolle Kleintjen in Herf Salam Harish de Chihit Fichet, at de Hein. In de ruimschen tregland Baka heet, niet toppel aan na meem, is leen in huske hikken noas na sluik gerukken beel. Schier gloosje iat marschen kun skis het dollo nerst kun jarst, en sion nog geriat fajoi en laher jenem fjast. O jenen sloog klein moorni feen, je Jacob eerst gukrat, o je arskie veeg samwetker knuus dungi feen kun stad. Sfjaar laat goest na mile la, bjarlum vit dosheroch, en arus die nam chani faas, haljen angioch. Or skrien se skie Jehova tjie, is vede gras is glor, schachume mij het bihon ruim, loosjes gutjidoch kood. O hiern is jenen sloog, is bjannicht kun gist, en dunjeschen gemunige nog, dan nog is fest. Sjoake venusje luch geschein in oren, lischen hallam. En ramschen tregland beke hitch, niet operaal nam fem. Es lianig nishtje ikke noas, nes loike reke meel. Shiat marschen kunskis, het ovon jarsch kun jarsch, en Sion nog geriat vajon, en laher jenem fjarst. O jenen sloi klein morni fin, Jacob ish gukrat. O jerskia fixa verke knustaigi fin kunstad. Sharvat chushna milela, Jarlum vitor saroken aros je na koni fosem halien eingioch. Orskrien seskia Jehova je, es vede grasses glor, schache me meier bion tremblusches gutjere kor. O Heer, es jenen slog, es bjanig kun geest, en de njeschen gemunjen nog, dan toch es fe. Kleinischen in us fakel de fieden, maar als je alarak aan de liedje en abstel volgen en romanig, ergens aan de soskal varkes. Kleine match fakel in hier. Or gapaun leuk huking jallig to Abraham not a hiol, kun begena eideren heul, achter Iran toch gegredjev. Or ma jatsene woenston leuk na neidochev, ha kredjev at jenef tjenwan, in jallig kun vrie. Gjontke willen leuk koprachig vedeke, or farnachel leuk, gaan jelin shin prisig logge. Shin is an nog gredjev ha neidoch jonnes kun begi tregras, gaan kun begin jallig daien ton hiol ulle. Gaan aan de waan geifsen de woenstonlug, ach maar een heetne, geifsen de woens toch redjev Abraham. Njach is nachher nie ulle. Roed maar hij schrijft je, goord ik me u ataha vooran ginjoch.
Na láhad sin an san dochreidé egon dia a ha beochag na maraf agus a ha gadam na níhin sin nachal ige daun mar gymig a daun. Neach yn ei doch se chreidiochas, chym gymig yna ahad fwr an chynioch, y redd mar y dŵrwg, mar sio bi dolwch. Agus ga gyn fi anafyn an yn credif, chadwch yr ein saim gyn ro chorp ffein yn ysmaraf, ga fi cymichel ciad blion y gys, no mydda fy brawn hara. Agus chadwch yd ein afr ysgali ie le mi credif, ach fai ladir an yn credif, y tord glod do ie. Agus bhláán chéint jeige in hí thugan gealach gon bechumasach eisian i de cholanach, agus sin bheisig seo gasan mar írantoch. Inis, chapan a hansan na bhaine scríbe gon do bheisig seo ga, ach sonne mar an héad na ta mesar ma chreidir sin ans na hog suas iasa tíarna ó na mydaf, a thug hadis son ar cianta, agus a hog suas a dhís son fíranachug. Slevis ni riest aan de social werkers als nog kapitel liewe genunje garantie karish nichit. Agus hoosje an hugisk, gur egin do waken ninje moor te nihev ulig. Agus via de joolste glisne shennedev, agus na hardhakkerdev, agus na skrivichev, agus via de gurke baas, agus edi riis in je rielaichen. Agus lavere a chaint chokke fullasoch, agus ruk petterer, agus háisiche rachronachuch. Ach gas yn tjóndag mewn hwrst agus afad gyda iesglublyf. Chroniche Peter gra, ymich ed mo chŵl y hatan, o'r chanel spes agad do nihef ach do nihef gynnu. Agus gyrra mewn llwy agus iesglubl da jaws I hwd rw. Gebe niach leis yn al tiach gam iese, ach I gych se effein agus togig eich rand cesi agus lienig emische. O'r gebe niach leis yn al anam hen a chaid, cali se ach gebe niach a chalis anam mahonse agus son yn horsgal, caid I esin O'r cyd ein tyrra fy doginni, get chosnog ein syl gyhymlan agus anam a chawl. No cyd dy fyrtynni an y niedig anam O'r gebe niach a gos nad y giemse agus gemochlif, an sy gynaloch öldroch agus olksio. Jesen, goi machgan dinne nade, na de hige in glor mahad, malirish na hailif neuve. Fet sin súl gadig maha hord na chonig sin as a lewe gewaschen. Agus as ni venke feim dinne vi giúlan krant kési, agus ha sin na hauligan son gynne vis mi govel vi dolton vehaken gun dulichit mi govel go vi faras chule karashin tian agus feim sin gra kujoch govel immer doch dinne geharis personeklis agus beileklis luklianten geest ha jaloch torners traumare na het fagnelle agus hiusen bugra wel na halsin was ha harut alle tinner nenjen norin heeschen agus nach sulte grugeljorak mar ha. Is uurnen ha gematulich wie schalten dus na een beetje gejenken met sintolin je huizer. Agus na gelusak in theater dus gaan jullie sek dinge theater wie tachert ha gematulich wie galrisch na schupi dinge deelkiri schale wie kurs een gaster piale nach gas la shela la shachla agus wikiat in hanuye mejedig. Feken Abraham an hun agus Sarah wat na hen gun chlawn wat ist wat graun doinach van huslichiat geharat Abraham een rie ach ranica in januye mujedig agus as ni fenken gewela as a wiblon in haar anamachig maar fetriarch maar henath agus gred dioch dinne lie hewaun. Dus je kon ik zien a slie Calvary get de huslich as a voig da hus gaat de huslich ariev as a spirit a huslich as a voig da hus a slie Calvary smaak groschen maar jalav gunje wie fenken maar a shinje tuschlich guspirital a slie a gretje waking ha gemasaljar nachal dinjaking kumar behe ha choma nachal merach genan nachal kaligos kerstoch an nachal kaler mel kodak in vitjan adogesan
agus smaich go bhfuil siimplár chríast ar slí chalharí gar muisneochuh an hen cúideoch ach coú chan ir códach in bhís muneoch go bhfuil sin tolíana chúis ar a chula cáil nó go bhfuil sin mar turbocharger as an engine in dul a hordorne bhí comasach a bhí féin seachad ar a chula cáil. A sullir gan a chultain jacin i ganin na ha nírin málagan ganin na gealaíon as ní fécin as a scriptor go bhfuil críastíon cheast go mór an honart rí slogan heil fan na rútan a ha gostach duin as ní fécin édách as ní fécin traumaint as ní fécin skis fécin duine ar an dí visneochuh. Is an hóvas gan sin Michael as an heil as mil sin beáinú ha na behin acin has sin glóstar fallaf go fatta fónátar is chun migragar sin in nunne over warach has sin glóstar go fatta fallaf fónátar has ní gich beag nach el ro alan has ní gich aran agus hadar bhí cur roundupper sin rúta ha mara a chavór a chula cáil mar chur dus a roundupper ar a lesagad mara a chula cáil in dhears na lúsan sa chula cáil hánach sin ar an aran acin har bhí féin spréig an sin trí turis. Has ní fécin as na canichin beag agus na crocanin beag adhfuin nachal sinne ganach ag rútan nachal sinne tics agus sé additives a sinne dolán agus mar sin imimeach ever gefeuite sinne bhí chain gefeuite sinne bhí le traumaintien gefeuite sin bhí féin eilses rút mar sin cúideoch agus chanir sinne fécin go bhfuil slói chrúthaí ar féin asleis. Has ní fécin go bhfuil duine le creidih go bhfuil at beána sáte sa tá sinnta man lehansach má chan éhhaine chreidir críastal ach creidih sumí duine ag an bhfuil creidih hat beána sáte smaid go bhfuil a cumasach raibh bhí tortrútan becurrútan go étíh agus a fág a le ganach nach chuoin gaibh cálaí anna ghé. Ach atóir eaglusin agus had fágal an duine agus cí. Duine sa mí had Johnach a bhí cúideoch an eaglis éid féimechar or ha droch éimor agus mar as chulaháteile ha sin na duine déanana chula cáil a chana duine sin dúlta go bhí fás goma cí agus goma searaf gan a bhí duine bhí gála brathre agus a tordáre a bhí deanrútan. Agus féimi sinne bhí warach mar eaglis gáras go hín minister féimi se bhí warach dói ar son a bhí tort tógáil ga duine náte bhí ganneanú cí a bhí féin dóis go fáiad rút maithamachchas a bheith go náte bhí fiachan bhí colna go chula dríach gas an eaglis nach an duine eile deanú agus beat choscíir se chuú agus chaneal choramach go bhí féin féim funa chreidehacha. Céinam bheith mátach in gra a hanad bhí a gra gna bhí fás ró achgroch or bha duine achgroch na gunne ferragoch a chol mé funhhasin cúideoch chan bhhaine achgroch agus ferragoch chan códach in bhí cí agus rá éonranoch. Agus féimi gra go bhfuil an thuhasta ggéine had chod trang uanan had de fúla glenne céad rútan sinna na náim bhí achgroch a bhí cí a bhí éonranoch agus a bhí ferragoch. Had chod tríbal as an opad gematrích go bheith anú opad ar sonna chrúhiar beat smaid I gopad fat láig an opad ach go héin agus náiti bhí féin be an choram ar son fóse gáil agus úine chur seachad cóirín heol och na cóirí luchgéil hat amach an daras a dhíist agus a dhíist. Agus ha neachlis mar go méid dul trog luasadan gunne bhí fécin mór an a tachart. Ach harú dalan cúideoch go bharach gur a bhí deanna céinteoch nach cheil duine cho cí agus cho éonach sa fás ferragoch. Féim sin cúideoch go bhí deanna céinteoch nach cheil ar a ní misneoch a gríléins go bhfuil gamas ar ían a ró ard. Ha mis áhasach mesal ar far ceol Ennio Morricone agus bí mé géisioch is stúheige agus ha stúheige
haar toegeschreven aan een jonge toch rug schreven uit naar zo'n opera, schreven een traxer zo'n de spaghetti western zo'n machine. Van goede kinderen, oomzag maar dat je ver cool leven van or, waar komen toch wie kopen dan nummer toch genre. Garo dies as een holig aan een kunnen genres dat je dus gaan more aan doen je ga komen zo wie schrijven ga fashion je schön kuchog wie schrijven genieder schön gaan we keer zo stuk kan je me graag heen wel fem heen toch wie dan barok schrijven barok kohada met een soort machine zat ha tot uur wie die een machine kan je aan we keer toch die Ennio Morricone, wat ik er aan heen wil, als je die ons nog maar veel meer in jaren. Ach, en doorzen, als je mijn leven jaren weggekke, is gewoon ik me kan jagen aan een conservatoire, dat was tafelen de tierkige conservatoire zo'n innovatie, dan ga je anders zo'n koers nu als een ruimpad, zo'n diploma en als een ruimpad. Ach, het was als je kuchog koers keert bliane aan de kohedmen. Ach, rijnjang koersen aan de Siamesen, behalve wat tussen bliane geus, rijnjang koers aan de Siamesen, wat kan ik keert bliane goalders, is kuchog dan een diploma als een ruimpad, zo met graag heen. Gaan door een woensdag in de nog gaan we misschien gaan maken. Is veel misschien wie kan nog gaat de perfect kjole we gaan het gaat doen gaan goed in je wie man Morricone no maar Mozart no torgan het in je animation ach zo'n gaan goed in jakin bekken ja zo'n goed bek garigen ja goed bek de schari ja is manishin stel we gaan is het gemaakt is würden ha dulich het als een weghakin is die maar als je fenken je man Morricone gewela roata fallas na gela komos of gaan in jidisch in ruïne dus je feken doe iets te werken je snikra gagoa delikirisch ha to jante delikirisch is me hasn gaan viach gewel roet to jante met delikirisch schön roet ha tachert gagelikschen dus organisch mi ook benurin gaan. Je hebt aan zo'n log gehoord, Abraham, Serge, ach, trechratje. Wegens gaan je zien je fan, Serge, tron een toyen, een klachkin, een toyen, riakin, gebied tegen massa had, tegen valense had, als je fan kriest, trochratje, als je fan voorsklug, trochratje, als je fan een tokalakin, trochratje. Ach, kun je ook femschen wie kent je gewelschen wie Gjolan krankesi. Dus we kunnen je krankesi jaken, je immer toch jallig het genoorn is nach het Chine wie fan vallen van een goede kaal, het goede drogroet het tachert, gaat je zo'n een goede kaal als je wie tachert je. Wat u aan is we gaat de prien maar geen voelikes. Dat wat de prien maar geen kretjef. Er is een kraaf of wat paardganischen, wat voelig is naar vaartganischen. Er is, maar we de zuul een seminarien, maar had Tsjechisch kretjevenisch van hier koken is men nog gaan je kinderk fenken gewelschen kutter mogen. Gaan je een kortie dingen doen. Gaan je een kortie dingen geven zien je wie voelig. Aan de dag is maar gaan studie die dingen die komen naar elektrisch als een volkesen is een volkesen naar heen gaan je dingen georischen is ja de gasje gas is gaan je iets dan herkesken in je nacht zoals kunnen hier koken waschen aan een jacht in heklisch is waar zorgen aan de mehe goede dingen variant in kriest je wat me fenken wordt even is wat je kunt, maar ik hier als een supermarkt, zag een haarpark kan hen, is bij Saul onder zo'n dingen kurmog, is bij haar zo wheelchair aan, is Saul aan zo'n dingen kurmog aan hen, is haar Saul wel aan hier parent, is past, is misschien met dingen like clownfit die aan haar, ik aan hen.
agus bheit farlan agus sé bloideach sneach go bhain. Agus túirt daine hiadar san daine ciúramach nána fear san partners clown agus an thresfer san daine ha gáil olafim rís a chúla cáil. Nus sinna fachla ha an mjóðniu bloideach sneach san daine ha gáil olafim rís a chúla cáil. Agus chafór gan úr an gút cálig ránniu gynna bhí tort olafim ga daine smai gan dor seo hín olafim ga daine gmiad a gearan cúideach. Ach chanel daine iniu chod John och sa bachod gaif a bhí sé an ardar san scriptar rí lein go bhfuil is náis muineach go seo a mu as an thuúla sin go féim sin a bhí gracail a chuúla duine má go bhfuil chuúla duine ceart channe sinna ha míbla cín si gain ha míbla cín si gain man nád acin ar críast go minád ag orne. Agus channeil san persónach ag glúisi teachas sin or ha sin cútramach ha códig sinna bhí tort buai na behanach in fat a chúla cáil has ní diana was na behanach in códig ag buai in teachas sinna bhí ann. Man a hel ma nád acinne críast agus teachas gan chríast bí nád ag críast orne. Go sin ha sin go bhí i leantain dói bethe sanna bhí talach ag daine. Mar sin ní diana sin húd críastar an chearam ar a bhéin chan dúirseacin sin dúirseacin go mí daine gar málaigh. Ach chan an son málaigh fu daine has ní bhí dianú cáil has ní georí bhí féin in nuais an hrún ár, an hrún 84 has an dul dhéin ag dead go bhá. Bhí cólar í críast an an glór trolleintí noch ríochnaíoch in hiaríoch gach cúideoch go bhí scéalaigh salas agus salin fegan thuúil a seo bhí deanún thuúil na seár. Ach ma ha beach go fóbal go bhí tortgain a bhí smúneach agur déan dul dhéanú agus dé ha cútramach channeil magin a bhí smúneach go bhfuil dúirs go bhí ide ann or ma ha beach go fóbal tort baroch buir bheithegin na ha scriptar channeir sinne leantain na scriptar iad. Mar sin has ní fécin Abraham channe duine fedefe van as náid go raid an chúla cáil ceart bhar an imimeach rút cear agus bhain rútan ar mich sin híar ar nároch a glóir ar a héin in nárochuig. Ach ag dead go lá bheit Abraham sé creidhach bhain agus agus an trochreiti bheit féin a chúla cáil a bheit an hiice agus hániu ar a bheits mar ahad nó mar henad gnne agus chanihhain creidú acinneach creidú na hiúich agus creidú na moslimich cúteach hat a contrií rí Abraham mar gnne honharíte garíirih. Channeil cin gan sinna gáil áte an hiarna as a críast agus a sin fólaseach fun na scríbhíon ag an abstal fáil cúteach. Ach ha fiacail ar a miniu go bhfuil sin i glósad rá asc ar an thuúil agus teachscin an thuúil agus rá ata fallaf fór teachscin a bhíbal agus gos ma dhéadach cha bhí buai ide ag a bhíbal ar na behanaching. An nana man náhad amach agus a spirit nuh. Amen. Jenna Matúni. A dhéana trágad a sin taingeal go fud sin a bhí sléicigh sias na do ládoch agus sin taingeal ar son isimplar Abraham agus cúteach ar son na naomh ule ha caiiseach as an thuúil seráin feganach choisich códarin agus fegan eile an an jaachtaí in nachcagain isimplar de ggéine a bheith chuir arabs agus i múnigin as an hiarna as a Christ. Johnich i dhéag mich sin deanú ráimsach agur ire ar creidih cho dúlich sa hagan i bhí gáilrí fúlagus mar as ní fecin go bhfuil sin fás ferreach na ha drochrúta na tíon ná cranach agus Johnich go mis sin cumasach ar a bhí beá an náid na scoláirí sin dheagan bharráin. As an dort gut tain cúteach as an isimplar an hiarna as a Christ dhéimich chun césaí agus get a húslíe ar an hlí sin chuim a dul agus bheit Johnach i gáil bhí a chur go bás ar sonne.
Ha fysak in na chala komas och gynnu vi I gymach mar a bheit iasa I gymach a sin gwyau ie gym dusa tord orni vi cymal súlan agus a ganach go bhfuil buai ac inne haris olc agus haris a bhás ma hasin as an hir na iasa Christ agus Johnny gymisian fecin cho fémal agus a ha seochan an a bhain son siarioch a cwtioch son tíim agus a sin cainoch a cwtioch fegin a ha fúlag ag an naim a ha seo ach a ganyan sin a ha gimoch troch redjef. A sin cainoch fegin a ha le egel fo coronavirus a sin smunioch fegin ha le egel fo eil se a fecin luch geul féin baas agus a fast chain agus gwi sin yeke me a komach gynne vi frihalle glu le dochas agus coverst an horskel na de hat de konjoch rí dulliche tussen agus rí knappen starri. Johnny gymisiine denne folasoch do gras agus do wahannes na de hat fúlig diachanin agus na de hat jarafig. Agus sin hín kutjoch as ne dói Johnny gemi a komasoch gynne vi noch gewel graag agus arabsakin son hierne Iesu Christ agus na hatianugan agus gewel behe spiritalakin ha tornes kutermoch na vehe agus nanale hakinje as a voig. As ni keinoch fegen ha fúlig an den junochin agus an den moig agus fegen ha fúlig as a spiritake agus Vísin je gro úsa fasgarsen agus gro tort gaif tok agus gymisiine mar eklis larak dói nach mig a komas chuin vi frihalle grue. Agus vísin je gymitusa fasgarne agus gymisin kolachrin hierne Iesu Christ jausich ganje kimmer vísin goni as na prieren naha de tarnef gunövicher danam hekik dorioch jana to hol an half mar a nihe nef. Taver gynnu nar an lai legus magin fiochen mar a weis sine dar luch fioch. Agus na lig an de moedig sinach sirnio olk, or slatse en rioch gan huach agus a glad gushiori. Amen. Nusje gro grasen hierne Iesu Christ, graag shiari jen hahad, agus kochommen sodas och en spirit nev, manjer of ule, bo shomach agus gubrach. Amen.